wirigiro bwakwa murethirio wa Miru TV Jumapili kuni titana mbere boya ire tariki 28 mweri wa Disemba mwaka ni 2025 kankwate wani kirinteto cia Miru TV muthenya bitagwa Teri Babo na MC Gasheri Mudhuri na MC Sara Gakina Barani MCs bungene ya kaunti ya Meru ne boriti rangiro kare kira bitano ne baraba wa tire mwana wa mwali Kenya ntereche goji na nyumene ba morwa tariki 24 mwezi wa Disemba nende irombare ya MCs ba ne nyange ba kutitangwa nikenda kudhiria makalika ya kaunti ne ya Meru mwali kwetu wantetom Defo Gituma no dranirite ripoti yeu. Nawe Sara Gaki urani MC wa korotwa mbungene ya Meru wa Mona Gacheri Mudhuri nibo ritirwangirwo karia ja kaunti ya Meru kuthithia na mpwe gwikira bitanone enyangia nabo bethere bakiuraga na kinya kugwata Kenya mwali ntereche igoji tariki 24 cia mweri jojo nikenda kunyia makalika ja ntwarume kwithira bakigwata Kenya kurwa ja kaunti ije na kinya nkuruki kuboraga wish the best na tukauga bombe kureta antobau into books the earliest possible na tukiomba gukanukia kana kuregana na mantu jaraja kuomba kuthaja kiendelea mantu jana betu kugwatwa Kenya antu yekuru kugwatwa Kenya na bamwe bagwatwa Kenya bakomba kwithira bamwe bakiboraga ugeibwega nontu DCI by on the ground na iba ku investigate case ye kana kau karakwire na wigoji iba endelee na uchunguzi bwao na tukakarantu ko nyinge mono tutire igwe barabara thithiri ubonthe bakugwatikana na betete kurugurirwa nthitango nontu bwina kiao mono na nontu bwina ururu mono kana kanini ka miaka 14 kethiritwo kagita uturo bwako na njirerete kumenyeka na njirerete kwereka na njire nthuku nya ya ibuteu kunkoria rwangirwa CCIO bombe kwithira baki fast track issue eu na ntobo bombe kwithira bakiretwa into books the earliest possible itwaikirie ta members of county assembly ekoro na ekoro bangi bawendi bobwega itwanenkanire petition kere county commissioner na twe very sure bakomba kwithira bakiact on it baugite karikariri rikarikite ntukwinkai nyuma ya mwari ungi ntere charare kugwatwa Kenya ni antuka thumba na kinyethera kijukwa video na gutuma mitandaone kintu kimwe kira kiumba gutuma singi anontu tukarelate case yu nere lare membi antu barabonere antu ba case ingi yari lare bathithia kitendo kiu na monkera thai bataretwa batagwatikana bange no bokire bathithie kintu kiu nontu bari thugania teka iri nomo rire karika ya riu rirakarika ire yukairwe na a lot of seriousness koria ciari betu bombe kwithira bagikaria ana betu muno kagita kakarutha mwana ageta na arageta akethira akaretwe nikenda atikombe kwithira akigwata mitino teu na kingi kinya riria najabau bagetaga irabu kana bageta guntu ja kou ibwega gutegera ana barabara mbiro 14 mbiro 18 years kuringana watho batubati kutha bakenderwa nchobi nchoke mbuge nabo aciari egitaretwe ana betu berutha no bati kwethera we na responsibility we muchiari kumenya mwana ku inari anytime akaumara kinya kwira netete kesha thaisi ekumuno ende achiari amburombe ni nontu athukangia ibaba inge muno ana betu na tutugeragia kumenya nara bari anytime na ibwo buruna kwenda weta kesha muikie na boruthiria bwathiria ku worship bucoke na mwana kunja anytime every time muchiari twethero tukimenyaga nara ana babari ruthene ruru nontu rwina mantu jamwe chama ingi muno ni araborotithirite kiara wendia bwa nchobi na ndawa cia mbogita ja kaunti ya Meru na kuromba urumwe na ngwataniro gatigati ga atongeria bagisiasa atongeria ba makanisa o amwe na aciari kugwatanira nikenda bakanyia makalika ja kaunti ije jara ya utuma na betu bagakoranwa na thina imwe tayu ntu baraba gukuruka nau ya irabune kana nara kukwendwa nchobi imuntu ina 18 years and above no ntorera mwana to una ndejire na akuruka na karanthi kinya yo ikwena kathina bombe kwithira bakithithia sensitization nyingi muno ke muno ke mantu jara jombete kwithira jario ja GBV mantu ja teenage pregnancy twethira tukionaga ndata yetu ni nyingi sana in Meru
mantu jau jonthema nimbije bagwita ngugi nyingi sana ke mantu ya sensitization indi bagwatanire na other stakeholders nkenda kuromba stakeholders bangi bombe kwithira beje tugwatanire na bona bagwatanire na thirikari komba ko make sure baise video nyingi muno cia GBV cia teenage pregnancy ikomba kwethira igeta nthiguru not for the last couple of months Meru nethirite gitongeria na mantu jau jaja tikwithira jabui na nkaromba other stakeholders NGOs kanisa chionthema antu ba siasa muno nya tukirikanaga kinya women rep wetu antu bagwatanire bonthema it is not usual mantu ajo karikika teja kawaida na twara mwako jaria mantu yakenda jagatana mbeja kithuka kwa tugwatanire ni twindema kenda tumba kuga zero gender based violence. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kibaya sana mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagitumana ntuba riboti na njira inkinyaniro na tutana mbere na Nteto cietu nakio ikundi kia ikuru kitongoretu ni Kanana Ntere nikitita na mbere kuringa kampeni ya kurwa na ntano cia na bari na kinyandwa cia kimiumbire araborete akadi kwa bawatambaru nikenda kuthiria ndoa hii cia kimiumbire. Mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Okiambi no ina riboti hiyo. Wataniro ya maendeleo ya wanawake batongeretwo ni mukarigite wao Kanana Ntere bashumirite kumeneria makarika ja winyangia bwana banini bari kiwendo na kinyantano ciaria ja kaunti-ini ya Meru ntano ciari icirokirira kairi na iri karika muno igitare ntura ira ciegembe na tigania na nya part of imenti mantu jaji atukweja na onyo kirie kuru ense tubaraba gwita ngugije na kiwitho atu bwa onyo na itu ina report ya baraba kuthithia ngugiu na tukwaranirie na county commissioner mbai Jumatatu kinya Jumetera kinya na ruo tuimandi bakethro gebe mpine na sheria reo non tu FGM kinya wathoba Uhuru na inya Ruto president wetu reto tuendete muno na inya muthaka wetu mwana wetu Kindiki turiuga ntano ciari gaikathira Meru na gaikathira kwa umwe kuru onde oro kwita akathithia kinyume akauma nara akauma akeja Meru county agatana agachoka atukumurika nandi na tuwakugwata twi maendeleo wanawake tutichoka nyuma ba domestic violence ni raingire muno akorobera twire kuura wora bwa mbere nte kumenya kithe nchobi iraingire kana nimbi nuntu mwekoro baba inge bari yana bau barasiare twana to bakagurwa rira bakagurwa bageta misio ka bagata twana tu basiere kuruba bainge barabagurina twana bareta barekia no ciarira twana mice turabagaciara barekia ngorano na bakarania na kurubao nikaba kuurwa mpuro nene ni antu ba family na twana turabaena tutukandifile na kumana na kiaramo kionekete gwatika kaunti ya Meru gwataniro ije ni kuromba thirikari gutonyera gutetheria muingi mukari o Meru onde utote kumenya Meru gutiurite gutimbura iriku na tukwaria mantu jako kirefu na county commissioner na timu yonde security na bongo bakuri organize kuna mpara na twaromba irio no tuinya nara mature ni tukumenya na ura tuinyikirite tuene nyantu bakuru na ari nyabate kumba nya kumara nyomba baraere very weak tutindiri twekuna tuinya baraba yitwikansa na mirimu engi nya baraba tikumba kumara twekuruba maendeleo tukumenya na arai atubo bonde bari kwa irio bikija turuga kamiti hizi cia maendeleo ya wanawake ibatonyithio kende irio biro bikigawa kinya wasiojiweza kinya pinda videos boni nyaga kuruma nyabo mpara ire kwebwa ya sana oipumete saindi siembe na ndathiurunka ndwanda cionthe ira turima utebia kuria biekwo ngai ni ekire irio ibia umire utebia kuria twina bio kinya bira bie thokone bira iterie mauri muntu rote na chiringi ekura ate kumba kinyela bia kuria ararira anto kaba ukuimpara bairara gweta Nteto cia mwana mwari waithukangite ona kaiji gati gutigwa na tweja kuona mantu ja gutwika ati kinya kwina mpare nyingi sana re ejite mugongo yuju atujwa Meru iria itumite antu betu labate na nyaka gitene gaka antu wa mantu jara jariku untu kinya baurite thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira rwangi rwa gutegera wendia na unyui bwa nchobi gutegera barua bakweja na cia gwitikiria wendia bwa nchobi ja kaunti-ini ya Meru
Meru tukwaria nteto iu ingi kingi kira gituthuritie muno imantu ja nchobi inthuku na drug abuse ituonete kairi ciambitie kumira turia atongeria ba Meru County ekuru baba maendeleo itu tu grassroots na nchobi ji muire rugo ne ekuru ba utukuga ndemi na turia ekuru ba maendeleo Meru County atwitite nandi kubutegera twibutegera ritho ringi butithukie nthaka cietu na ari betu tutegete na akuru betu kou nontu ithigunku twitite na kiumia ki twitite Christmas atukuria thirikari ya county nontu nio generic board na aria ambai tebu ikuthro irio ciingwo immediately kenda nthaka cietu itikathuke ciurira na ucirire thigunku bagwiritwe nchobi ile kuma itayairi kwena nchobi ere ya regulated ni Meru County kana Meru County bamekeka na jana ndio tongeretwe ni akubu wana Cyrus akubu ura ukalite gitete CEO wa Ricambond oro kuitanguge nene muno na chiometie muno kulitanguge na ku regulate nchobi kana kugera ku balance konto kunde ende tukamura kashe mwendo nundu kuri antu ba ya kurugurira ya bwa gatika aja mwisho na jwa mwaka barugura mwisho no mwaka itethwa ya inya license beta bakayerera mbere inspection chiambia kena njanwa barugura irabu bingi kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Riboti ni twikira katanta cietu muthenya yorwari thira wina kaita kakea bitawa tiri mbabu